tenía yo aquí. Hola, bons días. Benvidos ao festival de fin de curso do CPI do FEAD. Hola a todos. Como vedes, contamos de novo con este fabuloso escenario que tan amablemente nos cede o noso concello. Antes de nada, queremos darvos as grazas por asistir e compartir estes momentos tan especiais connosco. Estamos todos moi nerviosos, así que vos pedimos un pouco de comprensión polos posibles fallos que vexamos. Fallos? Que imos fallar, muller? Se levamos ensaiando isto desde hai moito tempo. Pois sí, isto vai sair genial. Apagad os móviles, abride ben os ollos e preparádevos, que isto xa comeza. Como estades todos impacientes por velos, os primeiros que en saír son os poliños de FEAL. Con todos vos, os nenos e nenas de infantil, cantando o Polo Pepe.
con el río.